Posyandu Gita Sari melayani dengan hati. Posyandu Gita Sari Tembau Kelot melayani dengan penuh kasih sayang. Sangkani kesehatan desa yang penting, ngiring ruten raohin acara posyandu, kesarengin bapak kepala lingkungan ida dane lan ibu-ibu kader saking tim posyandu Gita Sari. Niki boleh arahan saking kader posyandu, mangga uning perkembangan balitane mangke. Niki boleh arahan saking kader posyandu, mangga uning perkembangan balitane mangke. Posyandu Gita Sari melayani dengan hati. Posyandu Gita Sari Tembau Kelot melayani dengan penuh kasih sayang. Posyandu Gita Sari melayani dengan hati. Posyandu Gita Sari Tembau Kelot melayani dengan penuh kasih sayang. Mari ikuti tumbuh kembang balita Anda dengan mengikuti secara rutin acara posyandu yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali menuju Indonesia sehat.